boy Jazz Boy, umuhungu wanyu niyemeje kubereka buri kintu ipfa kuba ari art, ipfa kuba ari ibintu bijyanye na entertainment, show business. Uno munsi nashatse kubatembereza ahantu, aha hantu hararenze cyane, aha hantu nta birenge bitahakandagiye. Umusitari wese muzi ba King James, ba Tom Cruise, ba The Brand bose baraharerewe. Mu nyemerero uno munsi dutemberane IZERE Arts and Media Hub n'umuhungu wanyu Jazz Boy, twagiye. Let's go. Wow. Voilà. It's IZERE Art and Hub. Look, ikintu cyose kiri hano ni art, ntago mbabeshya. Reba, byose bikorwa n'abajene b'abanyarwanda, urubyiruko, abana bato. Nimuze mwicika intege, nimukura amaboko mu mifuka, nimukore anytime bigomba kuba. IZERE Art Hub, izi ni art, ibori rero cyazi hano hari abapeti babizi for real. Reba grave, iboro zose ni art. Nshaka kubatembereza muze tujye hano. Reba boro, hano handitsemo IZERE Media ibintu hub, nabyo ndi kubibona, ariko izi zose ni art, ni art. Byose hano ikintu nababwira my friendly, mwebwe muze ni mubasure, ni mugaragaza impano. Abantu bashaka gukora imiziki ya studio, bakora ama video, ibintu byose muze tugende hano, ikintu cyose ndakibereka. Look art, this is art, what we call art bro. Bereke hano, bereke, barebe abanyarwanda, inshuti za Jazz Boy, murebe nta kintu ntazabereka. Ndashaka kubereka KGL, nkabereka entertainment, nkabereka buri kintu cyose. Mwe munkurikire gusa, cyane cyane urubyiruko, nimwe nshaka ko tujyana tugahindura ubuzima. Turi muri IZERE Art and Hub. Look, zose ni art, ni grife, abari abasanyi, abari abajene bari gucuranga, yani mu guitariste, hose habereke barebe. Hari ni art zone kwa, hari ahantu ho kwicara, kuruhukira, ibiti byiza, hari akayaga, ariko icyiza nuko harimo art nyinshi cyane. Hose tugenda tureba. Wow, what a better place. For real, bro. Look at this thing. Look, art is there. Wow, for sure. Wow. Igiti cyose ni art. Igiti cyose ni art. Abajene muze. Haba hari abajene no mu guitariste. Bro, gushyire muri kamera nta bibi. Voilà. Gitari ndumva ari ibintu wumva. Ntabwo ugerageza. Wanga ubisaka gato se no gushyiramo imirongo itukura. Akari ko kose. Cyane twa acoustic numvaga muri uri gucuranga. Ngira akantu ushyiramo kari ko kose twumva ko nakiyamenya. Kola mabali, siri mushona bikaraga seriously. Boy nkora umubiri agara jigijigi, izina piripiri, ubundi bisanzwe biza turi babiri. Abanangaza garaziza dukora amabara, nguhu rukundo navonye kwibarabara, nguhena tenza kwambika hikanzu nge Jazz Boy, Ness Boy nkajugunya mu nzu. Nshaka kubona ko nafashwe muri jam insaf inspired, ubundi dukora iyo jam shori. Nshaka kubona ko manuka za flow same nta job nabikora no ku buriri. Yeah, kola mabali, kola mabali. Hola bro, thank you so much, keep it off man, bizaba for real. We komerezeho, nanjye ndi gutembera, turi kumwe. Hola yo bro, ahangaha ni art nayo gusa, ni cafeteria, nagiye gushyiramo agakafu shop, ni solo birimo biri kuza. Hama tubanze tujyemo mu gatondo imbere, ariko bereka izi boro abanyarwanda bazirebe. Aya matara ni grief, boro zose IZERE Art and Media Hub.
bahasure nibaze dukore art nibaze dukore show business for sure si twinjire tubereke no imbere hari n'ibintu byinshi izi art zose abantu mujye muza mu gushushanya urubyiruko mwerekane impano lo kwevo lo Selassie, Master of these graphics, art yose n'abafite baba barayakoze muze mwishimire niko nabivuga umusaza wacu Tito appreciate Tonto mukuru mwami wacu umusaza udahigwa mukuru wacu muvara nyinshi Tupac, Kuri, Boii, whatever, ingoro nyinshi, hano hari ibintu byinshi, hano si, dore buriya hariya harimo studio. Turungurukemo nubwo turi izi zose ni art. Arafunze, ndarabwira. Tubibye akantu tubiba akantu producer ndabatunguye ibintu ubaguye igitumu wallahi banyita Arnold Breeze. Yo, what's up my brother? You good? Yeah, I see. You dropping bars in there? For sure. Yeah, for real. You have to. We're here to appreciate. Yeah, for real. The shit, man. Yeah, for real. No raw production. Ain't no playing around, bro. Yeah, For real. bro. Keep the good work, man. Keep the good work. Keep moving. For real. For real. Yeah. Akakwiba ahandi hazi. Twiba ahandi hantu bakorera video, hari ahandi hantu beditingira bakora n'ibintu by'amavideo muze gato. Come on. Bagwe gituma mwihangane. Aba ni abantu bakomeye cyane, nagira mbereke this house, abera ibintu birenze, aba ni abantu bakora ibintu birenze bya bintu byose duhora tunezerwa. Ni hano, si? It's where the magic happens, guys. For real. Ni hano amamaji yose abera, for real. Yeah, man. Turabashimiye babyeyi, murakoze. Yeah, hello, it's your boy, Just Boy, come on. Let's go. Yeah, bora zirahari. Natubereke. Hello. It's your boy, Just Boy, muze dukore, mukura amaboko mu mifuka. Ntabwo bisaba iki, ntabwo bisaba love cash, ntabwo bisaba ubushake gukunda umurimo. Yeah, come on. See, our issue is art. You see. Just now art. Look at this great art shit. You see? Ni boro nyinshi namwe murabibona. Everywhere is art. Singo nangereka tujya hepfo gato. Ndashaka kwereka abasanana muzajya muza tukalaunchingira ama-album, ama-tape. Come on. Ariko iki giti twakirenze. Ni art. Everywhere. Ni art. Yeah. Muze musuri IZERE haba made. See. Umanukira. Look at this trail. Yeah. Beautiful trail. I was whiteys. Muri hehe. Come on and visit town. Look at this place. See? Bahari umwana. Look, everything. Look. Nta kintu utahakorera. Everything. Zeki ni kidore yayumve yakiwana hako. Look, bora nababwira agasoci. Ntabwo nzi kubyira, muzaza ariko tubakubita dore ni hano bibera. That's all I told you, man. Look, it's a better place. Twabipanze twakora ikintu gikomeye cyane. Nababwiye ngo hano haciye abasani benshi bose, abari bumbone bose barabizi. They inform you, we confirm you. Ni hano stage twayikorera, twategura hari abantu bakicara. It's a large place. This is a media hub. Muze
mukore art abartiste cyane cyane niba ndi kubwira nkabwira urubyiruko muri rusange mukura amaboko mu mufuka mukore umuntu ahera ku kantu gato gakeya urumva ku giceri iki hari nabo njya numva kuri radio Rwanda ngo bahereye ngo ku ifoto y'igi ngo none ngafite ngo ifamu y'inka shara to them people ifoto y'igi wayiheraho ukareba ifoto. Thank you, muze dusurane hano. It's your boy Jazz Boy. Sub and follow, share ibintu byose murebe ni Jazz Boy umuhungu wanyu. Hala